Kulabafowethu abathanda iy'moto eziclean, iy'moto ey'gezwa every day, nithi uba u-365 days unyaka phela lowo. Webafowethu ake sidodisaneni la. Yabona bafowethu, as much as iy'moto zethu sizithanda, kodwa kunezinto ey'ncane kumele sibuye siy'bheke, especially thina esikule-nto yomphanto. Ngikhuluma ngabantu abangenayo isalari, ngikhuluma ngabantu njalo man-ende kumele benze iqhinga ukuze kuzohlangana izinto. Yabona bafowethu, meniqaphela le moto kukancane uthola ukuthi izowashwa ngemali eless than u-100 rand. Kukancane le moto uzothola ukuthi izowashwa ngemali eless than u-100 rand. Awukubheke mfowethu ukuthi imalini oyispendayo e-car wash ngenyanga, mose futhi uyangitshela ukuthi imalini oyi-investayo ngenyanga towards mhlambe iy'ngane zakho, ongabe mhlambe i-lifetime cover noma i-funeral cover, yabo lezo zinto bafowethu. Noma siyithanda iy'nto ezinhle, kodwa sibuye siqiniseni kakhulu bafowethu kule zinto ezizosakha kusasa, ngoba phela ngeke size sikhunjulele ukuthi sasihamba ngey'moto eziclean. Ngeke baze abantu basikhumbulele lonto ukuthi sasihamba ngey'moto eziclean, ngoba mekuthiwa manje u-CA khona into emvelelayo. Mengivelela leyo nto kuthiwa ngiyashona, kumele ngazi ukuthi okay, amakhosti aleyo nto, nginayo i-investment ezokhava amakhosti omngcwabo wami, nginayo imali ezosalela iy'ngane zami ezizokwazi ukuthi ziphile kuyona, okuyini, okuyikhava leyo. Mhlambe ngabe ngithatha amapholisi, educational plan, uyabo lezo zinto lezo. So ake siqiniseni bafethu ukuthi noma ngabe si-investa kakhulu ey'motweni, vele le moto ziyasisebenzela. Njengoba sizinakekela, ake siqiniseni nakakhulu la kuma-investment, ngoba kubuhlungu bafethu ukuthi mese ngishonile uzwe sekuthiwa hayi bafethu ake kunikelele u-CA akanayo imali yokungcwatshwa, akanayo imali, uyabo iy'ngane seziyaswela, uyabo. Abantu bazozibuza into eyodwa ukuthi hawu lo muntu lona ngoba kade imoto eyiwasha every day. Yabona, ngeke uze ungitshele mfethu ukuthi mekuthiwa u-invest u-500 rand ngenyanga in 10 years uyokunika malini. Abenza imaths esikoleni bazongitshela, ma u-investa ne-500 rand ngenyanga oyi-once off, lo 500 rand mhlawumbe owuspenda ekwasheni le moto lezi ngesonto, ukuthi uyokunikeza malini in 10 years to come. Nizongibalela lapho bafowethu. Abaziyo-ke bazothi umphako, kodwa-ke yini, asiqhubekeni siwasheni iy'moto zethu, siyithande, sizigcine futhi zisesimweni. Danko.